Еще раз добрый вечер, коллеги. Продолжаем общение. Мирча Луческу, Александр Спиридон и оценка матча с позиции Донецкого Шахтера. Мистер, пожалуйста. Două lucruri bune au fost în meciul ăsta. Până la urmă, victoria, 3 puncte importante. Два хороших момента. Это победа, 3 очка очень важных, как обычно. 20 de minute din repriza a doua. И 20 минут хороших во втором тайме. În rest, n-am fost prea mulțumit. Sigur, e vina mea, în primul rând. Остальным я недоволен. В первую очередь, это моя вина, конечно. Pentru că am schimbat 10 jucători față de formația cu Apoel și oricum relațiile de joc nu sunt aceleași. 10 игроков по сравнению с игрой с Апоэлем. Естественно, взаимопонимание страдает от этого. Da, și ar fi trebuit să înțeleagă că încrederea mea în potențialul lor trebuie să o văd pe teren. Игроки должны понять, что если я им доверяю это место на футбольном поле в основном составе, то они должны соответствовать этому доверию. Am început superficial, relaxat. Начали очень расслабленно игру. Am fost surprins de agresivitatea lor și de viteza lor de joc. Зари и к скоростям, которые нам предложил соперник. Am scăpat ușor de acea bară la început, după care până la urmă greșeala trebuia să vină, venit din corner. Lегко дали пробить штангу, потом ошиблись, care încă nu-i pregătit pentru a juca. Ошиблись при контроле игроков, при угловых забили. Степаненко не сыграл до конца с игроком, но он, видимо, еще просто не готов. După care trebuie să recuperăm, am avut câteva situații bune. Потом создали достаточно моментов для взятия ворот, не реализовали их. Important că am reușit să marcăm până la pauză și să intrăm totuși cu un rezultat care este. Все-таки до перерыва смогли сравнять счет. După care a trebuit să apelez la experiența jucătorilor și mai ales la forma excepțională care o arătă William în moment de față. Вводить игроков с большим опытом и надеяться на хорошую форму Вильно, в которой он сейчас находится. De fapt, el și cu Teixeira și, cred, Rakitski s-au detașat față de toți ceilalți jucători în meciul de astăzi. Которые можно отметить в сегодняшней игре. Ca stare de spirit, ca dorință по настрою, по желанию, по полной самоотдаче. Recuperări foarte bune și joc în atac. Cam asta e. Это комментарий, мистер. Пожалуйста, вопрос, если... Коллеги, время вопросов и, разумеется, ответов. Прошу вас. Ваши вопросы? Нет. Спасибо. Вопросов нет?